التاسعة. Gina tara gina na mato na kasi mato di tara gina politika. Gina tara gina na kampin pan pera kuna mada kalataw. Nani mana? Berat tawa na supun na tira na kuwa ko ne karkana tanona na mada kalataw. Berat to na kapapantagan ko mas kana ini. Gitu bang tadi tanu di terur. Mga tawanan ang analisan di teru jiran di panawil so agama sa siku pamikiran irat yuawilunahu wa yuharrifunahu wa yad'unahu fi ghairi mawdi'ihi bi ra'yihim wa ijtihadihim fi muqabil thamanil qalil min hitamid dunya kariswati ala dhalik. Mga tawa punawil niran so ayat tumakantap niran budinian nantap memana niran sa pamikiran niran buasan biutu na agama itu mga kamapiang dunia kariswati ala dalik laida tiyan utendon laida na piraksa na tendon lama abil siya na riswa lagi dengan na awid na kandidato araswa nang na mga tawa hindi tiru sa kupakayaya wa ni dunia lagi surak tanong surak iyo nagina ni mga tawa di manakwil di mamakantap turun sa dunia nantap unot yang buku pamikiran niya doon ay dalil ka sa gina surak pa benar na siya gini pamanam kiurapian so ibarat kukama mayorian am kiurapian so pirak bungutak kiurapian na pirak na bengar na upama ka anak ito tumpuk kau na kuminwa ka sa 2,000 man ato na igdo ka kung padaga dama ka sa 2,000 di sa mana to na mias na minggu kan urumbud na usumay sudah mga ko 2,000 na daw ka tukid anto na panina na saya ker erak kasan na 2,000 pala dalil ka sa ginan naraktan na umag nararaktan na dalil ka sa berak kau na 2,000 na nangutak ya ko nga 2,000 na daw makakuha sa mga padaga sa 2,000 kaya bupi maganja 2,000 na subuh susak kakampi oh sabu samya yung kaya kan mabuha diru di mamagaya pa na palayad nanan gimu tati na kapa nakwil kapa makaantap aku ayat tahrif bengalina sang utuang pamikiran agama anta bisa mga kuasa kamapiang dunia laida tigin raswa laida na tindid ngadi kayo pa makalagi ka makatata nakagyo ko to kuano pa man gyo ko ta so kaya gyo ko ta mabuli adto na makatatanong ka gumadaklat Wira. Wah, na berita ka ba sa nga bunin kiyang kada pa mo gay. Dene nu kuban. Nami ako mas eleksyon na nu ka nu kikom gay. Nakagi net ka nagi mo ta sabab lagi mo ta hadis rasulullah innamal a'malu binniyat. Ay pagililig daga nyata ka na nyata ka nagi kaya dito na miya katalo pa man miya nga sasakit ako miya nga hospital ako na din mga dokunin matoto kay bukya toto ka na bukang kalipat lagi gitu mau bikin aku anu man ya wajib mo kaya sampai kaya psikan to tigo mga loks na ibarat yan daw saan si Mayo ada na 2 kami liw na pararatan mo 5 isa 2 3 4 5 yang kaya na ima to sumiung ako raka kaya na butuy ako ngagi ugupi ako nga kati ako 3,000 nga juga kuang way lagi surga kan sa kami kian nah kinuang nah waya tarima sunia taka nah siya kaya nga gede telukat hindi surga kiran inapas ka ginunga kabuy kumin di duta miya kakanong sa mo to sa minggu doon juga peniniat temu sa mapya ayat tanu dan saya na sumarata na di kekuan ya tamapya suni atamapya na si iba benay kumapya sumapya penggelebakun na iba benay run suni at dikerimaan uji ngapeniati uwid na sumarata na di kekuan ya apa kapeniati kau di beretian nah dia nga manuk namanya subeli una na dia na de masubeli pala apa na manuk dia benar de masumbeli dia namanya sumbeli
Iga ko pernah kaya apa ni niat ko manu karina. Ini niat ko bismillah ko na niat beli. Ini niat ko. Nah di ni keruan niat. Berapa yang mata sudah pusuk pasanya. Sakat kena ngasih sah halal yang aman. Nah di keruan niat. Besta marata nah di keruan niat. So mapia gilbok nah iba bener usunya. Mapia ni gilbok. Nah udi ngapa ni ati. Nah dep na balasian. Nah somarata gilbok na pian tunda ni peniat na kau na maratan ibaratnya na pakaraya ya linda so haram so riswa na pian tunda ni gap peniat ngau na haram tu haram subuh na pian tunda ni niat ka ubuh na peniat tangan na karabo mi akal di buah karabo na ubuh inu tu bedo ya na sama ni ini sedek na karabo patam na karabo na din ka ubuh inu din ka ko niat so marata. Oh, namanya apa dulu itu? Dia bagian ya tahu nak sibut menari tahu. Besta kena berpiurakan duri nama gede maka kena berpiurakan duri. Bagaimana dengan pergi kali yang ini enggak? Semua pada gula juga. Isi narea mana kagundri. Lagunnya iman tu pana lagunnya iman tu kagundri. Lagunnya di kenduri yang mamun apa kan? Nah lagun di kenduri. Isu-isu kau. Sebuah na register yang menjadi kendurian. Gini buat penawil naki. Penawil niran suagama, kemakantap nirang ini nantap. Dini di nguban suagama sa utara be na gino. Amakan na doon nawang bengkat ng mga dalil na dalil ko ba yan ikaw? Why? Pamakan lagi dito pa makakuha. Lagi yung tababuy. Pamana din nagkakata ka na miya pa kaya ka nakasububuyo. Why? Si kudiang ka kuan mirampay ngaon ko o pamanad iman to na putay kan no di ko makan na kenggaw na sara di ka matay kenapa kung buka usubin lagi mo buto pa mako kaya namin kagis kami da mga gilubag yan kada po na lang na to na nambal lang ningal eno ka di kun saraw na sagi kana asupin mo ka raw kami na gulit-ulit ka jadi ke kan so mga raunautan ke kan so mga sahabat why mapagarian anak baya singa agama baya so mga sahabat na kumiyansiran sa hindi pa kaya buatan ng singa apa man lagi din no po lagi so mga ulian at kinsa mga kano pa man nami kakyan ka mo di paman di bago kitsagi yung kutawan ka adi nga katatay pa na so type na bayo to gino basta typing nga suwaga makasansay ni suwi na kan ka na mata nga sara ko mantan sa gedung na di gedung Mateus si siyang ito masa Rasulullah tigmano mga Arab mga musyrik tigina inna na'lamu annaka 'ala al-haq walakinna nakhafu in ittaba'naka wa khalafna al-arab ay yatakhattafuna min ardina mata na kaya tidak kataw namin benar ka ugi de tigin na upama ka miswaswa kami ka aunutan namin ang anadinga ditiru na benar na kesurang kami ang kaya madagalata napiakan lakalak ka ditanuri minya sabunot sa naintin basta ayaw tapi pikir niya na nakeda suka wala di sina saya mamadian ditanwiran pesaan ditanwiran witan sa mga dagangan namin at itanungus kaya yung diran na nabasiran ng maabu mula sa kamis sino maabu mula sa ubi basta tigil na masupaktan mga Arab na ditanwiran witan sa panganangan na pesaan tanwiran sa panganangan at itanungus na sinsa ang tauras din nipus nwala sa ano وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من عندنا Pitirwatiyan ng mga tawaya upama kau nutiam yang kana turu ana dinga ditirun na kebinasaan tan sangaing tu ana tigulla inu iran tu di matu bemisiran tabu sangaing demap ya
Apa kiwi tamiran so mga pamungulan. Girupan mapumula ka kiwi taro. Na dayu suwalla sangot wa ka bagay sa lugar. Na sa kapaniman to. Ay lebih gasutin nila sinapa ila yang asama ka pitugoy kami tu. Ama piaso lupa ka. Kamu sa uno to mga tao. Mana niya na fertile so lupa tano. Asara keung ka ko pag lupa. Na baga petengos nana tiga ada way tiga daruri petengos udiang wang yang kawan haram di ten petengos solo patano na launa ibisuko na magtu ayaw sto na ditano mabubayam rumah saya dinga dita kebubayan pa mau beta marasay ko bukuan tapngil begatak agama adita makarpang sisangnya di perpengan. Mantap nih napakasih. Yan ko sa wana ay makamaka din na. Sinanya tamu dia nana uno. Dia pamunan ya itu semua di kita tiga ngakuan isi kita jadi tahun. Nanti jangan mengertian nana. Nah di bawah tu, pagi tu berbesta kerja oudna beri petengos, ya marah budak bunga tapakal sayang diwi berat. Bengelah, adalah ke kanro. Woi. Jadi harus kadang yang lawan, dia harus bisa zakat. Oh, paman mengatakan zakat nasi kuning haram. Nah, berapa paman? Ini ada 5 paman. Zakatian. Nah, kinuan yang haram asing bibir Ramadan itu harus takwa tigir. Antara orang ini gini paman zakat.